Jijonya wenye bemye gadogo egba tefesia tefe kedegala Pan Africa po wada kemi de to bodu manyu so apopo yi de you amade na de mene be yi ga do so bemye sro bitwo me pa de kono nti mo Torgbui Akorsu adele ya madako manya bro ye gadogo egba me leji no go twu fathers na ga direct la fa tefe ye nye de kono sro pa nu ikene nya ikene se mese de po maga bloro ko be ye nya no sia no nya didoi asimatu no na mi asrechu gbo wo na asrechu mi agbo alaba mi apa gliku yo kata mo mi tikpo be mi aton afo ma ha mama ga aboshishi evelia ele mi agbogba eje de kono aro gomo eji yige gba mi akponu yo kanya nu ike mi atogbu wodade ike mi mesi agomo alaba mama na kpere nye kpronchu gba mi akponu mo pe vanyenye kpele mo eji olaba mi ato ana gbedidi egbe pe nkeke wo mo susukata esoro de po gbegblem do ye susukata aglobe agbedidi megali nene mo dole le barabara ono anyi nkeke yo mo susukata wala nene mo eyi akpele bubu enya nu ike olaba mi akponu chonti egba nene makede nye be ne nyama de le gapopo ya ma yo zube dole le tre kwado le mawu dole le ikene nyebe na mlwanya matem fona manya no itutu le fudem na egba abane ha ya vi kakenkeke togba akobe gatoto vi ehia amagbe odo ma yala be mi ado tara te pe ko na be shekina heba clinic enye proper doctor ikenye Torgbui hoda zamati evelia mieno anyinyi cho fonu cho angade wonti amatu no kata melawo hagave alabe mi asro no gbogbo mama medo is now miracle Torgbui zolmiam mama one no size lekenya ekliko yo kliko to fonwi odo benami mie hogbe na kliko keke ba ma hafi ma va gbo wa meje ma da ko manya glo ne amayo kata wona kwekere nti na mi chomi afa wona yo nti kevoa meje ma na duaja na nyanye be alomie mama de ko yo na be tovisi mama tovisi evelia na mienya be yo aveno wa yo le yo pe azatutu ya de dumiko na nkwebe aveno tutu doza aha oba azaya le gomejege le fida ke lengo na mi kenye leti ya mimi le fia pen keke adra keke we adragbe gbe magbe tututu ye keje fida lengo na mi oba ye yo ajira edumado ye yo ajira edu ikemo yo ajira gdo gbe magbe fe vetwa eyenye akachi fe mo gede oji yo nana gbe tepana ko hafi azabliboa na jego me kelen keke Torgbui kenye leti ya mimi le fia pen keke bla we asheke 19th ikenye kosira ikelengo na mia yevobe health work aha elebo wadafo adekama akpobe sesena la moto heade na no me wajira wo pe afoklo pasi odo na azabliboa dudu kele health work wa ma obi ogomejege tutepe ikene yida kachi yo na be 4th junction ye yo azo atutepe ma keke ava tutepe ikwe na be bypass ye yo leji no gebu ava wunu de RC park kele leti ya pe keke bla for the ke ikenye blada ike gbona matwe ko be ya nyicho blada ike gbona pe kosira de kai kele ngona mia yi wayi de tepe ike wo na be dachu tagba tepe manye jojom nu nyao srofe yike ohia be epe vidiji de sia de yike vovolenchi wala be na jagba yi de tepe ma ba po enu yojo le tepe ma ha dachu tagba tepe ma ya ava yike miato anwro wo kple blo kple adan kple engede wo yeji le gafufu ma meta mia jagba be mia yi de tepe ma kele nkeke ke galengo ne lenkeke to ma ugba yenye leti ya memi le fia pe nkeke blavo eton agbe ikenye yauda gbe wawo konunu tohe adena efie yo kata wodule avenon to me yike wona nkwebe afokpa dudu kple atamuka kana wo pe fie gan ikele nto mo enye de konu ikenye nsosoro gede wo le me anyube mi kata miayi avapo ikele nkeke ikenye fidagbe ikenye leti apen keke blavo eniegbe wawo live want to oyo nebe aveno live concert de yide tepe magba moja kadede pletoto oji noge itepe ike wona ya nano jiro enye RC park ikele akachi ikele mfoke ikenye memrira gba ye oyo na be park yalo deba aha
teƒe ma ye mienu geɖewo srɔ̃ ge atso aveno du blibo aleke aveno du hewɔ hezɔ ɖe ɖoɖo nu va ɖo teƒe yi ke wole gba ŋkɔ aveno ƒe dzɔtsuƒe kple woƒe dekɔnu aɖewo yi ke mi mese kpɔ wa gbe ma gbe miele enumɔ se ge eya tso mia mama yi ke le aveno ŋuto me wo dometɔ ɖeka yi ke yɔna be mama tɔvisi evelia yi ƒe agbagba dzedze wɔe be miaƒe asika nenema ye nenema ke nye mama ragbe nyanyi ŋutɔ nye mama ɖagbe no be mama ɖagbe kɔna nye be pekiawo ƒe nya gblɔm miele wo hã woƒe azã yi ke woɖuna yi ke wona ŋkɔe be gbitukɔzã gbidukɔzã ok gbidukɔzã azanya egɔme dze ge le letiwe via ƒe ŋkeke gbãtɔ yi ke nye fira gbãtɔ yi ke le letiwe via me yewo le woƒe azanya egɔme dze ge azanya ɖuɖua ele dzi yi ge ŋkeke blibo ye ŋkeke gbogbowo le me wosrɔ̃na nu geɖewo woɖuna azanya kple woƒe nɔviwo ke woyɔna be xɔxɔewo elabena be gbiawoa xɔxɔewo kple pekiawoa wo mieyɔna be gbiawo ta azanya xɔxɔe kple pekiawo le wo azanya ɖu ge te le azanya ɖuɖu me akpɔ be pekiawo ƒe fia gã yi ke woyɔna be de gã kɔdzo de ezi me nɔ ge ye nenema ke nye xɔxɔeawo ƒe fia gã yi ke woyɔna be tɔgbui gaga busu tɔgbui gaga busu wowoe le zi me nɔ ge ke wɔna le gɔmedze ge yi ke nye fida leti weva ƒe ŋkeke gbãtɔ gbe ma gbe woadze wɔna yi ke woyɔna be miawoe zɔn gbe ma gbe wole wizɔ do ge na amekpekpe ɖe sia ɖe yi ke atso teƒewo ava teƒe ma ke ma wu nu kple miaƒe eku gbeƒã ɖeɖe yevo be funeral announcement tɔgbui adzatra enelia yi ke nye senior divisional chief yi ke le abutia agɔve zikpitɔ aɖo yi ke nye vitɔ na ameyinugba ye nema ke nye tsami amania yi ke nye tsami na agɔmatse ƒomawo yi ke le abutia tɔgbui awunu akplɔnu ɖeke asafofia na abutia agɔve ye nema ke nye tɔgbui azuma yi ke nye sɔfofia na abutia agave mama wɛ nenyo gbãtɔ yi ke nye sɔhe nyɔnufia na abutiawo ye nenema ke nye ƒometatɔ Jasper Alifo ye tsɔfo Edwin Broni nenema ke nye zikpitɔ Bɔge Adum Reverend Retired Ernest tɔgbui Fuli Dake Emil Broni yi ke nye vinɔ na amenugba miafo Bright Kacheku yi ke nye sɔhewo ƒe efia yi nenema ke nye mama dragbo etɔ̃lia yi ke nye nyɔnufia na abutia tɔgbui de kwesi etɔ̃lia yi ke nye ɖusimefia na abutia yi nenema ke nye chief inspector retired Emmanuel Adusu yi tso abutia kple ƒomawo tsɔ vevesese hele gbeƒã ɖem woƒe vi woƒe tɔ yi ke le woagbenɔyia woyɔ be tɔgbui akpli bediaku atɔ̃lia yi ke nye mankralo na abutia agɔve ƒe kuku eƒe kunuwɔwɔ kple edidi ŋu ke ƒomawo ɖoe be eƒe kunuwɔwɔ ayi ala fida yi ke le ŋgɔ na mie le leti ya ƒe ŋkeke 17 woaxɔ amenugba ava abutia agɔve hena ŋudɔdɔ nɛ ɖe dekɔnu ƒe akpadzi ƒomawo ɖoe be le ŋufɔke yi ke nye memreɖa yi woawɔ dzadzraɖo na mía tɔgbui ya alebe subɔsubɔwɔwɔ nɛ adze gɔme ŋdi ga 7 kple afã ye le ema megbea woatsɔ amenugba aɖo ɖe kɔƒe le dekɔnu ƒe akpadzi le ŋufɔke yi ke nye kɔsiɖagba woade akpedasɔlime na mía tɔgbuiawo yi woɖoe be kplɔdzi gadzɔdzɔ ayi edzi enumake amenugba ƒe ahosi yi ke wògblẽ ɖea eyae nye mía dada Victoria Adze Alifo ƒomawo tsɔ vevesese hele nɔviwo kpem hena mía tɔ yi ke le eƒe agbenɔɣia woyɔ be tɔgbui akpli bediaku atɔ̃lia ƒe ɖiɖi eŋu mama nenye be mɔɖeɖe li amina mawu nu kple ame yiwo katã wɔ kpekpeɖeŋu na mi kɔsiɖa eme va yi
kosira eva yi kple amoyo gadje gomegba odomoto ade nye miato miano ikewo na be Bridget Ajadu enami 5 CDs apono ya cho mafi de veme ye na makenye David ameteku ikele hoho enami 20 Ghana CDs ni chokple cho eva ye na makenye miato ikewo na be Kenneth Chawuji Kujo nami 20 CDs afo Wilson Doji 31 CDs ye na mi last week ye na makenye John Koblanu hoho 18 CDs. Afo Victor Nyureka 15 CDs ye na makenye miano Faustina Geja 20 CDs. Afo Edward Kudu na nami 10 Ghana CDs ye na makenye Fuset Jekpe 20. Afo George Gatogu nami 20 CDs ye na makenye Christian Amagache 10 CDs ye na makenye Gadoglu Lydia Amma na nami 11 CDs. Federica Tete 10 CDs ye na makenye Ajasu Kobla 10 CDs. Vivia Gadri 10 CDs. Noah Tete 10 CDs ye na makenye Mawienam Kobi na nami 50 Ghana CDs ye chokosira eva ye na makenye miafo Anthony Tengi nami 15 CDs. Kamye gere kosira ye ma miatolinos do for jogbe nami 21 CDs ye na makenye miato Wilson Doji 30 CDs. Mi dada mi mama Patience Afia Shangbo na mi 51 CDs ye na makenye mi ato atanle ayina 30 CDs ye na mi fo Emmanuel Kwame Trove 10 CDs Frank Kumuzi 20 Kenneth Chawuji Kujo na mi 20 CDs ye na makenye Benedicta Nukunu 21 CDs mi ano ikowe na be Cecilia do amakpo abe divya zamonu popo adakpe na vijiju katan le koforidian krakan you can no Roman Catholic high koyoda be Steve me de wo pe de konu ike wo de fia egba le church me lata e bia yi ho ma po jogbanwi na wo kata wo haja agba be na wo pepere wuna mi gba afi wona na ayiji medibe mama eyi ya do ko mo glass yo gba mayi de Shekina to gbo jazz minute suare ko ma vava gefela na mo gbo va bile wona ji ge kle de kon egba mano no ge bobo yan minam jazz minute you am aton me na Shekina heba to gbo mava Dr. Madu is an Papa Africa TV. Ayo, Mazaremian. Okay, Egba Medimia di Chavia, the Tepayala, Mia Strom, to me up $1 lado. Oh, okay. Egba Minu forget to typhoid. A typhoid. But you might be a pretty typhoid that $1 like a Torgbui Akorsu. Yen Aleko Joy Blan Lama Botonti. Typhoid fever. Typhoid salo, salmonella typhi. Salmonella typhi. Dolala mami poni chona ngundu dubo. Le pola nguma fofong. Okay. Carrots. Okay. Cabbage. We vient to win ka more than a half do now. Na duna na ma ko na pa viara clenio ko na pa ko ka mi gara doma abe tore doka viaji ko ka afunum la doka biama ko atona doka vima ma va genera miama la kachuoma nyama kachuoma o non ve nona ve inara honhoma inara susuma baji inara tafuama inara kota va inara papa May na neighbor do po de na pula pa gojima afi wona na for adodo po we Tarifi mi asema nyu afi typhoid da afi enleviado nya nu gbagba gbagba vi o nya ba koko wie na okay ta neighbor chikado num okuna hu na do tagbo kwa aga tro ga gbo aka ta masa hu typhoid na mi le broma amenya me sia menya $1 tutu yo be typhoid leke penu blepo hole leke ocho blanu lamenti no jego ma jesiaro to gbele mi apo atadu ama papa vama lama kachuo vama ala ba kachuo mo ve no na domo du ama aganara doka vianchi na ma no doka vianchi avokule ado onya la ba ko viena alaba na wolanchi ofuva do afiada na mi kla mara mi ndu ye ndu amanya
enu xodzo ama ha xɔ ge. Kemiakpɔ nenye be amade typhoid la amantia. Miakpɔ ɖa be ɖe nuka tɔgbewo dzɔna ame aɖewo gblɔna be ʋu dona ɖe amenti wonye mesena gbɔ. Typhoid ano amentia nukawoe wogblẽna ɖe amenti. Typhoid enɔ ʋu le ame ŋuti. Eɖua ʋu le lamena me. Exana mɔ ne vidzidzi na nyɔnu kpakpa dzi hã. Egblẽa ŋu geɖe tso ame ŋuti. Eŋua do ɖe dɔkavi ŋuti na ame no va tsi va yi ɖe fia ɖe kɔa yevuwo yɔ be perforation ulcer. Efia be perforation, the word perforation eŋu yi ke abe tɔni kɔkɔ ŋu do flo ne. Ta ye wɔnyi ɖe dɔkavi ŋuti ta yɔ be perforation ulcer alabe perforation holes, perforated holes. Eto dɔkaviwo keŋ ko wɔ. Kafi ma godzi wòva nye surgical case ma. Kama no mo do na ma o kwaje ba ma na ku. Kemi akpɔ ɖa numo tɔgbe ne dzɔ ɖe wote dane typhoid. O typhoid o dali. Typhoid ama gbɔ sɔn ko da typhoid. Ama gbe ko nyanya amenya be atwa da typhoid. Atwa da typhoid. Ke miakpɔ nenye be ama ɖe ke le nye klo kpɔ fifi la yozu be typhoid le fu dem na ma le gaƒoƒo ya ma. Afɔ ɖe ka wo le ba ma na de. Ama kana dze dɔ over typhoid fever alo amotso zitɔ etadu ame vɔɖi dɔme ame ma ine suspect be typhoid kana va Shekina Herbal Clinic. Dodokpɔ li mi wɔna kpɔna nya be ye kɔte kɔ kemi de dɔ na o. Shekina menya be aro ya mi rotate na lo mi etsana teƒe miakpɔ tso etsɔdzora blada heyi na miakpɔ teƒewo nɔ ge na le afi mi ayi ɖe dzi. Dzoragba me le Klagon le Shekina Herbal Clinic le Klagon le Akratema motorway dzi te ɖe Andabridge ŋuti le mɔ gãto motorway dzi tso ŋdi va se ɖe gatɔ me. Ke Bledagba nye ŋutɔ me le Sogakɔƒe. Sogakɔƒe dɔwɔƒea ele ehoʋuɖoƒea ŋutɔ te ɖe Freedom FM ŋuti le ʋudoa ƒe ŋkume afi ma godzi ko le. Tso ŋdi va se Bledagba ŋdi va se ɖe gave me yi mi afi ma nɔ ge. Ke Kudagba mia ɖo ta ɖe ho. Ehodɔwɔƒea dze ŋgɔ KK House. KK House. Yi ke le Hohli ha. Le Hohli ha. Ko loko dze ŋgɔ Deladem Pharmacy. Deladem Pharmacy le KK House a ta yeƒe ŋkume le mɔgodo ko mi le mi dze ŋgɔ afi ma godzi. Ale be tso ŋdi va se ɖe gave. Ke Kudagba ne mi kpa tso afi ma ke mi yi ɖe Akatsi. Akatsi ya mianɔ Magava Hotel kpɔme. Magava Hotel tso ŋdi va se ɖe ŋdɔkutsu ga etɔ̃ me. Ke Fidagba mianɔ la Klivikɔƒe Fafali Guest House. La Klivikɔƒe Fafali Guest House tso ŋdi va se ɖe gatɔ. Mabia mase be ɖe zigedia gbɔna be Dzoragba ya le Klago. Bladagba ya le Sogakɔƒe. Ɖe wofia be nenye be ne dzo le Klago Dzoragba ma ɖi teƒe ma ɖo nɔ tutu alo dɔwɔlawo nɔ teƒe ma. O Klago nɔ ʋuƒugbe sia gbe ko la be police station ƒe charge officer ne. Wo metuna ʋɔgba ɖe gbe o. Shekina Herbal Clinic le Klago amewo ne nye meli o dɔdalawo le fi ma ka akpɔ gbɔ fine. Miakpɔ Shekina dɔwɔƒea ƒe kaƒodzesi yi ke miezana. Shekina Herbal Clinic ƒe kaƒomɔ nye 0244 941428 0244 941428. Ema nye Shekina woƒe kaƒomɔ yi ke natɔ alo woƒe kaƒodzesi yi ke natɔ ayɔ to tsi eƒe nɔba nye 0244 941428 0244 941428. Dɔkta na mienya nyuie be nenye be Yehowa Mawu lɔa Dzoragba yi ke nye tsɔa le Klago nɔ ge ye Bladagba ya nɔ Sogakɔƒe ʋudzeƒe gã. Ame yiwo katã le Agave kple Mafi ntomewo katã woava Shekina le Sogakɔƒe ke Kudagba woanɔ ho ye megblɔ be dɔwɔƒea edze ŋgɔ KK House ke Yawodagba ye woanɔ Magava Hotel yi ke le Akatsi. Fidagba ye wonɔ ka la Klivikɔƒe Guest House ka. Guest House Fafali Guest House. Fafali Guest House ema nye Shekina dɔwɔƒea kple ƒe ɖoɖo ke míayi ɖe dɔléle yiwo ke gagbla nu la me ŋuti zigedia mi menya na o. Dɔléla be white yi ke bietɔgbewo yɔna be manye leke wotsɔ hele Shekina. Shekina ne be ma va nenema dodokpɔ li mi wɔna ɖewo lia ye ŋutɔ nye ŋu wònye ye wɔm kɔa ke mi nana amatsi ɖewo li hã dzo miawo dodokpɔ kpɔ be manye koe alo ŋulɔdɔtsu aɖe hã kɔ mi nana amagbewo amawo ye wòzãna kɔa enyona ne fine.
jona na me afwan to gbe gba me di ma bi ba bia do yi ka me gere menya me no gomesemo la be no be nyon no me vigi mo a menye be gbogbo menya ko nyon ti gba le me na no le wo yo dole la be dujo wo na nchukwu nyon no do a echia gbogbo gbona enuma to gbe no jojo mo wo te dana no mo wa wo dani vo nwe vi o yen o je ba wo gbogbo ade wo dani ho wo dani nyon wa do lia wo ba di don se sim ba chi tano chika no ye to do je shi ba aga bobo ko ibo fufu ga maka eta fe ba dujo anye dole le ke wo dani mara ku wo dani dujo wo dani ho kamia kpo dole le ke gbogbo na be adudo vividudo abe adudo vidudo amu adudo kwa no fe sem to ko ntuo me leka wo cho hele le shekina ye nu kawe he nu moto bi ha be gbododo planyon inchi alo inchi dolala ngaka topic kwa jaba nana jaba versus no kuba shekina herbal center clinical alaba afiaba mulo do ma na no gonorrhea ma na lo ko mi gbo pogo no fia do via de wo ntonto do enya prostatitis alo prostate gland enlargement na prostate gland enlarger ehia ba manano amagbe ko tan owo ni la ba na yira pawo bo dogo inano kana za magbe ko amagbe dunaji amagbe emiani elani dunani ko ka akpoba elefant ekpere monti ya nyonu ikeme vijimu di dole le bubu adodo gale ke hia no mo to bive efi majimaji ne be mi afonu chu ti gba na mo egba alele awoni na ma alele woni na ma asio fa madama da nyonwo fa asilo dada ameyometo donanjo ovulation yinya sasa toka kiaka la bimaji bani bama alaba ajaba wana chika mana pa jina ton ada no da jila ka wotan fufoga na moda anjo matan fufogo anya yo kata blom ne lafi ba nye ba ma da le mo moto ma shekina olabu wayi shekina heba clinic ojebu shekina heba clinic olabu wa ba le ko dolele mamle to ekemeti ma fo ntunti egbanye be amado li ayesi ya no li kwa obo yo menya nu etututu le yo mo amale dolem va nu etututu la ma wo ma men sijebo egba ba muzile ho etwa ba ayesese be na enu so somle la menai ni twa sese bala nu ka gbonu ma otogbichu adocho na amanto amafan manye wo gbo atoli godogodo ugbo ado ha chona mbia amanfa doma tagboro san amagbo ado ha chona vokli ado mebi no na nyama doma yi hatan woni typhoid fever hatan woni amanagbaba de akwefa tafa reglia won e won de fuma bi typhoid fever hatan woni na ma doctor madibe because nenye bo wona ina no ga nye pro nye ga nyino ga kanya ko tu no mati for me de me na nya be nenye be fifia kwe na Pan Africa TV hele me koma Pan Africa toik nya ko Shekina Heba Center ko gba nye to go da zameti efeli ale no fom chu dole le yo kedie funa amawo to gbe na me nya be na yeho amawo na chojura ya no kra go blara gbe ya no so ga kopo guje pe ga e na maka ebe kura gba ya no ho do pa jengo keke house e na maka ya oda gba ye wa no maka pa hotel ikala kachi kefiragbe wanola kele kopele girls huda azabeti evelia yikenye ngogbana Shekina dova minye kule togbi migale ejerugele wona yamno ta hojibodi mi jujugo ye mena na gana nyatepe tutu togbi no ga egba kule toto kata mama ni trogbu bova enye domega nyapoto ikenye domega na Pan Africa TV do pa enye Madam Ama Pratt fe velia vivinye miano ikoyo na be rejoice gitiglo abe rejoice gitiglo nye datubi ka be wona ya nyimotwe fefefota miano Ama Pratt be sister rejoice gitiglo be tepesia tepe kenela ya na ofian yo gbedodoro anye be wodidi yo katala gbe yama na jeji na o ma rejoice gitiglo mi salutu mama mi gbova mama me di mi ajogom ala egbanye yi amadu yi ata mi ajogom ala le mi atogbi wo pe jojom
le dekɔnu ma míato gbonya ba megbetɔ ɖe se ɖe ke va gbe ma eva gbe me ɖe susu aɖewo ta susu ma ta gbe yi ke gbe wo dzi wo aza yi ke gbe wo dzi wo teƒe yi ke wo dzi wo ɖo nɔnɔme yi ke me nenɔ hafi wo dzi wo kple ƒe ŋkɔwo tsɔ nanɔ bedze míage ɖe dekɔnu me gba ŋtɔtɔtɔtɔ le míato gbewo ƒe nunyanua le dekɔnu ma no dzi ame aɖe le ti gbãtɔ me le ti gbãtɔ ƒe ŋkeke gbãtɔ le ti gbãtɔ ƒe ŋkeke velia etɔ̃lia va se ɖe atɔ̃lia ame katɔgbiwo nye ame mawo hafi míayi ɖe wɔna dzi gbãgbɔ hafi na dze gɔme anya ɖe le asiwoa edi bi adugbe na ma ɖe aɖaŋuɖuɖu aɖe li hafi míadze gbetɔ gɔmea akpe Torgbui Akorsu meda akpe gama nya gbɔnɔ eyi etsi tsitre ɖe mía tsi kaka makɔmɔnukpɔkpɔ ya ado gbe na Torgbui avete ƒomeawo kple Torgbui nyeɖoli ƒomeawo kumi ƒe ƒomeawo kple ezi dzi me le henane abotsi avekɔƒe ezia no kpoe woado dzesi be nu vanyenye le dekɔnu me awoe be medzedzem abe alevi teŋgoe na wo alo vɔsa koklo alo nuxevi na wo le ƒomea me ne wodo vevi eye me sia me ƒe tsikɔɖi na woe ŋgɔgbe yina va dekɔnua me akpe Torgbui meva wo nya gbɔ evi kodzi le tsi gbãtɔ ƒe ŋkeke gbãtɔ kɔ yi ŋkeke atɔ̃ mea that's 1st January 1st January to 5th January ɖevi mo katã wonye dziɖulawo evi gbãtɔ le tsi gbãtɔ alo 1st January be first no dzivi le tsi gbãtɔ be keke gbãtɔ ma le be nanya be yevia alekplɔla wonye ha nunɔla ye nye nene ƒe ɖevi ma ata va wo edɔ le enunɔla ƒe dɔ me abe Kristo dɔ lo alo dekɔnu me nɔnɔ abe efia alo amekpɔkplɔ ŋkeke velia henye 2nd January 2nd January ma ama edzɔ kple edzi kple anyigba tso dziaƒo va anyigba ye nu ƒo ge kpli ta ata wo dziɖuɖua ƒe dɔ agata wo dɔ le anyigba dzitɔwo ŋu nenem ƒe amema hã eƒe dzɔdzɔme ma ke le 3rd January henye ƒe le tsi gbãtɔ me keke tɔ̃a ame tɔ̃e le mawu me nene ƒe vi ma ele be dzilawo na le be ŋutɔ akpe do dzesi be edɔ wɔm kple dzɔdzɔma kple ye ŋutɔ ƒe gbɔgbɔ alo eƒe velia ƒe hadede evelia le me ko nye luʋɔ ama dɔ wɔm kple etɔ kple vi ye ŋutɔ nye gbɔgbɔ kɔkɔe ne eɖokui enye ame etɔ̃ le tsi gbãtɔ me ke 4th January alo ƒe le tsi gbãtɔ ƒe ŋkeke enea ama edzɔ kple xixe ko nenea ne me be xixe ko nenea dzedzem abe xixe dzogoe dzi enea ama edzɔ kple xixa ta exixa metɔwo kpɔm anyigbadzitɔwo kpɔm dziƒotɔwo kpɔm ne nye ame aɖe ne wɔna nu vɔ yi ke mesena gɔme nene ƒe ame ma ewo ɖe ge ɖe go vɔ ne gblẽ no ɖeka mese gɔme ne gblẽ no ve mese gɔme hã etɔlia le be nanya be lã ɖe yi le ge nene ƒe ame ma hã ƒe dzɔdzɔme ma ke le ƒe le tsi gbã be ŋkeke atɔ̃ alo 5th January ma ƒe eviawoa míakpɔ le 5 me nɔnɔme le eɖu fia tso dzi yewo fukpekpea ʋua eva kolas egava tsi anyigba efia be yewo dɔ wɔnawo wɔta ŋdzɔ atɔ amemɔ gake viavia aɖe vava ge axadzi nɛ ke viavia eva axadzi nɛ le be ƒometɔwo na dzoe aɖo lé nene ƒe atsi ma wòanye atsi zɔtsi na nene ƒe vi ma ye atsi ma ƒe nɔnɔmea edze be efia ɖu abe Torgbui Akorsu wofi atsi ma ne meɖe kukue ekpɔ ɖe nu me ke nene ƒe vi ma atsi ma yi me dzɔdzɔ wònyea ata nye be aʋate dzɔdzɔm ye avuléla meli o 5th January born eƒe nya gblɔ me le avuléla meli o ne nene ƒe ɖevi ma do ze ɖeka enyagbe ka dogo tso eƒe numea ɖonɔna be tukpe aɖe wònye wo da adi le tukpea ŋu vɔ fafɛ gava me fafɛ gava na me míayi dzia la nenye be wodzi ame aɖe yi ke nye tɔmevi
oji afikobe de via tovi onye ame ya wala no ji de via onye tovi Jessica Torgbui mi akpo ele de vi monti la goma jiji yo no ji amada yo ba ame atoma vi onye alo tohosuma onye nono ma Jessica va na ike taflachi ama no ma be taflachi akpavilo ifa nono ma no de ngono ifa mu ha taflachi ifa mu no na mare ma na kpo ba ejetugbe alo jereka le de vima kakana ma lenkure nwa ma nyanya ga ba to hosu vi onya na jiu le kana ga lenkure nwa ifa nkule la nwenya ba de olia de via na no ade dum bide ifa de ngbo na no dodom bide vo na vi faga ade ngbo ma do na ado ifa nku na no hlan nko na no jodan lia alaba na nyama na nafa de vi mato hosu vi onya yeji alo na de vi ava na anyi no pa na no nya yo nyi no normally na ke okay na no nya alaba wo gbojora afia de wo ati fofu alo lia no nyi kun to hosu mawe mo ta jeside eva na pe do jesibe yeji atomo vi nya kama kaka ame ya be pon konye kofi ebe yetu anya kokonu ebe de wonyu be fia na de nyonu eve eton maoma ha menya susu yetale be ma biem do ayo aha ma sisi onyo menya nyata pe na ko buna mi akata le du ko mi jiji afia na re nyon we kro nyon to alochi yo pona na fia na ma ba alochi ma fe ba do na dia chi ka le fia ma chi a atara nyon ma blaton atara nyon wa mana kakanke na ta flachi mi gbona ba nyon do la fa ma po mo re una ntu na odu na fa jeshima fa konyinia ye woni be na wo kon na fi gbona ba na sro gbanto alo sro de kala jero la de feliakpi awe be asitotro na va kakamanya jijire ji onyo mi tamanya jijire ji onye nya be afia amatuma me onya afi ntu na du fiako amatuma ma onya afia ba adocho poma nvanya nya poma adema ta atawe be no via nyon vio na afofu den alo asubue le gapopoi mo le be esro dole apama no via nyon via de atans plomoto mado hiana na magbegbo ga ke de ngba fiero yi ple awe mi sirete fam mama aba me be mama said ebe mama globe heavy melio ebe wo globe heavy melio ta ne be heavy melio a jifo fiado fam melio ta nyi gbaji kola ebe magbo na be na ba la bibla Matthew pagbanle tawenyi pupuwe enyi Matthew pagbanle tawenyi pupuwe enyi Edem Bible quotation Matthew chapter 18 verse 8 nyemanya no kalete for ma halele ma po Matthew ageti ya Matthew pagbanle tawenyi pupuwe enyi ebe kamele eglom na mi le nyatefe mebe nusi anusi mi blanle anyigbaji la le babla le jifo eye nusi mietu le anyigbaji la le tutu le jifo be enu mi han le tefe amaso kure e bi nya record tabi akoso magbona ba jibe ma kofima o banka nusi an le babla la anyigba le babla le jifo do fia ba anyigba e va fi jifo va tabi akoso mara ko bia fofo e die nya agbe ya na no toji onu mama ga bo chipom ale ko nya ba eje e va gba afi anyigba vako ni ya le babla le jia ale babla la anyigba ta anyigba ti to baba na mi be mi ava anyigba ti mi ma wo de gbeda si ajiu nu si anu ike ayewo la ye glo na mi ma ye ponple nku o ka mi ho gbedidi ajise never me no be gbedidi ma awodo le amawo planchi la mala ka nyebe ale olele jia na mo le la nyigba ma mi anyigba ji to mi jipo fiarupa mi wa jipo fiarupa nyaka anyigba ji penya jipo fiarupa ta fofonya wa meka bia question na ba mi akhle quotation na ya ba quotation ni agbe ame ma bia obele de konu me de wonyo be sro na fofu na nyebe sro fofu a esro anwutu a na no egbodema
Mijwe. Ye nenye be ngurudo nye susu katai. Akpe. Ma globe afuado lia. Onto biana nenema. Taflachi. Nyɔnu aɖewo kafla lo. Nyɔnu mi dzi be nane me ne kɔ yi ke nyɔnu aɖewo ƒe vidzi dɔgbɔ dzidzi. Okay. Afi wotso fu ɖe ƒoa esesena ye evidzi dɔ ŋu hã tri. Okay. Ta wonɔna atsike dzi ʋu afi va tsɔna fu. Ke ne efua va dze wo si vɔ ye taflatsi le tsi 4 le tsi 5 kɔ yi gbɔdɔdɔ me gadzi mɔ. Afi nyɔnua na va dzi via ɖena fu ye na ba ame geɖewo wova wobe ʋuwo va zuna dzikuidzikui be ʋu ye wova wɔna dɔ no afi wodzina vi. Ta eɖewo lia woƒe vidzidɔ ebɔbɔ. Yo nya vidzidɔ ŋu metri o ye mele dzidziƒe hã ewɔnɛ be ne wo fofoa mebiana gbɔdɔdɔ. Ta efu ɖe sia ɖe kple eƒe zɔliwo zɔna. Ta ŋutsua ta de esrɔ̃ nyɔnu gbɔ ɖe fu dzi fa megble na ɖeke o. Heke ne wobia akpe. Akpe me da ko banya go wona ekpom ne la pan Africa enye do ko yeke kpom ne le wona ya kosra de sia de yo vana je tro garden kule afa mi no je basere gadre te ko ya enye de kono sro ko kule mi ko jojo be nyawo moto Torgbui Akorsu aden le ameda ko banya glo na be ne pepere mu wam da mi ke ameyo kata mo wo pepere mu arke na mi kosra mi le mi mo kpom na mi pa mumu aha number enye ya kala TV aji 0243 4080 860243408086 jagbabe wo ha wo ne no ewo ya me hafi egbeto na ayi ejimedie ma dogbe lobna va ha bobo yo kele kofri dua aha medie ma dogbo alebe wa dekpo me na mi mama ne mi trogbo a mi ji ige
ke le kofridia nye eve habobo yo ke o le kofridia me da ko manya gro no nyi cho kosira de o pepepere wi ko ba wona mi atogbe gan togbe povio kobla amesawo epe kuku kle pe didi mu wawe mapo miele mama hafi mi yideji amara pe ba bia nye beri nenye be nyonu ade dafo hafi sroku nyonu edafo to ntwo ogoma hafi okude nyonu ma de waten wa ho ne sroa ya mara ha pe ba bia nye be vo no vi eve waten wa de wonu wa manya chu amara nye yi mi ati ade mi no abo hafi mi ava me da ko manya gbo na mo yo kata ga wo pepere mu na mi egba Anthony ya o segbe na mi 21 cedis afo akpe kakaka ye ne makanye mi no patience Pogba na mi 21 cedis mi afo Victor nyu de ka 15 cedis ye ne makanye mi ato James awudi 10 Ghana cedis afo Prosper Fialo na mi 10 Ghana cedis ye ne makanye Divine Kojo na mi 10 cedis ye mi ato Gabriel Ajakpo na mi 10 Ghana cedis afo Leo amenakpo 21 cedis ye ne makanye mi ato Hope Jihlonu Hope na mi 21 Ghana cedis mebe mi ape mumu no banye ya jagbagba be egba mayo ha wo nkoteti hafi gbeto na wonu mama amare ma bia obere enye kplesro nye mieli alebe sro nye dafo de go nyonu ike ne wontinu benye be miela hia wo nyonu ike mo wontinu penya gblo milo nyanu ike okple miele wontinu yo dafo va okple mi gali alo edafo antu amenyao na ntu ma kude nyonu ma de o hia be wa ho a akpa Torgbui Akorsu magblɔ ne zi geɖe be nane bubum na mi le ʋedukɔ me afɔdegbe be nya enya ɖe henya afɔdada gblɔm na la afɔdegbea enya ɖe na nyɔnua da afɔgbe yesrɔ̃ ŋutsua menya o ɖe woƒe aƒeme de ma ɖo kua yo menya pere se de me de ma especially abe tongu du ma de ma kple vo do me du ambo melio ya ye nya to ma ga ma ga gblɔ me da akpe gã ɖe na bali na ga dɔm ɖo ene nyateƒe ma ne va dzɔ nene ma fi nyɔnua na va nya be nu ya wɔ agɔdzedze wonya ale be ŋutsua kple nyɔnua ƒe nya na nye nya ɖeka ɔzɔ ɖe tsitsiwo ƒe afɔɖeɖe dzi awoe be ŋgɔgbe yi via ɖe ava gake ne me yi dzi nenema o ye atsugbegbe va o alo le wo nɔnɔewo gbɔ o ye ŋutsua kpɔa ahɔ ge kɔ wɔ ge vɔ ahɔ le ko wɔ ge zikpui dzihoe ma nye go le zikpui dziho egba me be na gba me mia se me ku zikpui dziho nyɔnu yi ke wo de le dekɔnu setsim yi ke taflatse ma tɔ fia ɖeke o dzɔgbevi nya ɖeke hã me dzɔ ɖe dzi o ye srɔ̃ kua taflatse ne srɔ̃ yi ŋgbe kɔ woɖo na aba ɖe mɔnu mekukua ƒe mɔnu fi wogla mekuku ɖe nyɔnua nɔnɔ anyi ɖe dzi ye nye aho ŋutɔŋutɔ aho dzɔ ahoe ma aho detoe ma ke zikpui dzihoe nye taflatse nyɔnua mele srɔ̃ gbɔ nyuie o ne nyɔnua mele srɔ̃ gbɔ nyuie kame ɖeka ame eve ya nya kɔ ye nye zikpui dziho aba dzi nɔ go ale bɔ nɔ zikpui dzi ye ahoɔwɔ hã ekpɔte hoe hafi be le tsi ne ala kpe ne kɔ ekpɔte hoe ekpɔte hoe nye nuka ekpɔte hoe gagaga ma nyi odi be ne gba me ekpɔte hoe aho ŋutɔ woƒo ne da xɔ hafi kɔnu ne gake ekpɔte hoe la mama gabe menya ahosi o kaka ye nye ɖevi ekpo ŋuteƒe vi aɖe ta ye takui ekpɔte hoe wonɔ kɔnu aɖe wɔm efie me ʋu kɔ eko kplɔna ma yina ɖe eme kɔ me dzi be ne yi ɖe mo efia ame kɔ na ma zɔ ke miakpɔ be nenye be ama ya ŋutɔ nya le eƒe dzime be ye da afɔ ye to ye srɔ̃ gɔme va me gblẽ ne srɔ̃srɔ̃ hã menya o ye ko ku vɔa ye va wɔ aho na nu bubu aɖe to ava dzɔa Torgbui Akorsu kaka srɔ̃ taflatse amana buta ama menya o ye ŋutɔ menya hafi buta vɔ ye buta vɔ ava wɔ aho yo lu vɔ nya menya nyɔnua me gblẽ ne o se o gake yo lu vɔ nya wo lu vɔ nya yo lu vɔ nya ŋmake ta ne wo nyɔnua ne tso be ame aɖeke me si o ye srɔ̃ ku kɔ ne be nɔ anyi ɖe aba ŋu ne be afi fa wobe ahosi ɖe kɔ ne be ye fi me wonɔ kpe vɔ ɖe aɖe kpem ɖe yo gblɔna be alɔ kple kpe vɔ no be mi kple ame aɖe ma alɔ kple me gɔme se go efia be wo ŋutɔ ɖe afɔ gbegblẽ aɖe yi ke menya
Madame Nasro, I feel so butalagbo. Na mama buta ha, na lagbe. Na be mag bloganio. Tototoravana coco, where may you was an elebe? Ngbegblarajo. Ngbegblarajo, Medime de Tefama Oba Vanavieva, Uta di Unewa. Vanavieva, one on your animal collect be na anyatsu, Yemanyari, Yemiva dogo, Mima Jocho Doracamo, Yatara Mianonu. Eta Vanavieva, one on your I took the young yako, no dogotaro on you. I want a grab of Vanavia, a Galina Carrero room. Abe KG. Ebe KG via abale ke mi blone sigede belebo wali de via pe gomekbe ta wa bia de via ta asa abe yi de te peve va bia nu tase te peve ma yi anu tabe bia o kata mo so vovotutu yi de trono e gba lo yi de bokoya gba nya e blone ale vovo ne ambe e gbo yi da magashi e gbo to le vovo e bia po nu mi anu kaka eva na menene ma ta flachi evima magbe popo be jojoma kejo de vie ha adewo aboko dewo makani yinamo ka kpolidu ejanyi ya ipa alobalo ko togo le no na unto nyana na masala na fonya fokpele mo akala magasia ogbo abamia mo ne a vijiji mani eta magbo na gere yovu davi sro yovu gbe ha alumaso le gbo Torgbui a Dumenyo la awamiji. Torgbui Akorsu. Awamiji. Ka ama vai kanu letefe ya vai kala mi amagasi ogbo na va goma sese viare vana kaba ewo ni be sei joklo de via na nyanu make na jojo jinele na de via na nyanu make tamanya boko gare jina jojo ma efia be nu moto bi amesia makplefa do amesia makplefa do tana danya be ya fiare esenya bubu ye va ya fiare esenya bubu ala ba yento hana biero kibe ye yi boko gbare la ke kodo jai ye yi magashi gbare la ke kodo jai jadudu ala ke uto ha jadudu afi amene na magbe popo na la ba na de ga paper malo magabe fi aviama na de gamo aviama hanya gbo bubu leshi dododo bubu la aviama shi ne ko gada aviama shi afi vai ko de vi be sudete bi ave kayo sama kpo be jojoma kai le shi ha na makasa anya bubu blog no efia be bogo na lo na nyebe ne na de viare tabiaga ala be na de ga nu ya de ma de via pe suri de ga pe parema ade de viare pe suri de via sudete afia yi kama nyebe na kwedu tefema afia ko dade o awo kuna iva amagashi ya gomasage na ma magashi ya gomasage magashi ya gomasage na bia nutana na ma woni na mo bia na untaima na bia nta ko na jadaga ho afia ko be bia nta kaka na nwa jopata uto na jingo na devia na gako ga tongo ple ejin na devia afia ba devia ba gbogbo ma garama na kweyi ko e hanya ko saga na la chu ka boko no nu ka wonya nu yo a onyama pa Torgbui Akorsu onyama tan glofia ba boko ra kama nya nu ya mo onyama anu ngonwe abi ma ngofia ta mama ga bochie ma nyama nu ikala fudem na la gafofo ya mo amiyo ka tan la nu jiram la tefere ka to majije mo miukata nye driver miukata vukula mienye vato umejijemo miukata mesi do ya ko miele hotula ko mienye to umejijemo do uma hipoli keno chova gbe ya metuvu menye do ma wolebe na wo elebe na bia meta as elebe na ida ma de ke ho ma opasileji yo na be Torgbui odazameti evelia ikecho kliko azakpo ji alo kliko yo te parebe azakpo koji ye afoto ya cho udo penye shekina heba clinic dole le fu me vide sia de kenye nti bana mo do tete gbagba afo abiba kumaku prototo kata shekina enye usala pa susu to kakia ke okwe kapoji sinye 0244941142 0244941142 ame ya mabi obere ogblo na be omoduna adubati de ehoi ke tumu le mo
elabe ne le adibati dom ɖe xɔma ma wo be nanewo tɔgbewo dzɔna nukawo tɔgbewo dzɔna ne be wodona adibati alo susu katã ɖewo nyo be woado adibati la ƒe ma ye ne ŋlɔɖoa nye awa susu katã wole nenema ɖo akpe adibati dodo ɖe exɔtakpo mea dibati ƒe ke egbana gli kpɔ ye diba ŋutɔ hã ƒe vivisese fũa ewɔnɛ be anɔ me vem be ne esa dibati efia ɖi leke ga wògakpɔ tsikutsetse Torgbui Akorsu nane nye wa ta dibati dodo ɖe exɔtakpo mea nu yi ko gblẽ ŋutsotsi nye be ne dibatia le exɔtakpoa me te xɔ tu gayi dzi ena be nese ge ke ne dibati le aƒeme ne wɔ atsi fafia ye me ke enugbegblẽwo nɔna nugbegblẽwo gava nɔna ta ne kpɔ be atia enya tsi vie yina kɔ eɖo la si ta dubatia medze be woanɔ adibati meɖo la nɔƒe me na ame kaka yi dzi o sevi agoka ebe tso hatɔgodo menya be hatɔgodo wotso vɔ abe hatɔdodo menya be hatɔgodo koe nye du yi ke le ntomawo me ebe wogblɔ yewo se be nyigblã tɔgbi nyigblã koe nye ame yi ke doa sɔ le eya me vɔ abe kɔsiɖa ve yewo va ya ye kpɔ ɖekakpui aɖewo yi ke wonɔ sɔ dom ɖe tegbi kple aŋlɔgã vɔa enye kɔ vevie le aŋlɔnyigba dzi be womedoa sɔ eƒe bebie nye be nyigblã ɖewo gale aŋlɔlo alo tɔgbi nyigblã ɖewo dzo hafi amemɔ le numɔ ma eyo mi nyi ba ne tɔgbi nyigblã ƒe enyagbea akpe menya be ele be nyi ma nyi ba fia yo ŋkɔ enu le do mi nyi ba enua dzɔdzɔmea womexɔ ne ame si o tɔgbi nyigblã ƒe nya ya ame yi ke nye ame gbãtɔ yi ke ƒo trɔ ma ve dua me nye menye ŋkɔ yɔyɔ go gake yewo dzɔdzɔme ƒe ese ya ɖoe ɖa eto esɔ ƒe segbe dzi yewo nye etrɔŋua gbãtɔ to esɔ ƒe segbe dzi henye hlɔ̃mametɔwɔ ewoe be woƒo nyikɔ ɖe ehlɔ̃meviwo ƒe sɔ dzi nɔnɔ ke yewo nye tɔgbi ma ye tu ƒomea ehe ƒome ye do ƒome le du ma me kɔ edua me viwo katã wozu tɔgbi nyigblã ƒe dzidzimeviawo ta woe be esedede li be nyigblãvi medɔ sɔ ne sɔ do ma ehlɔ̃ be dzesia kpɔ ge ehlɔ̃ be dzesia ekpɔ ge ta wɔnɛ be ne le sɔ dzi na vie do go hlɔ̃ ƒe dzesia nenema me anyigba zɔ ge na nya be esɔ ƒe nɔnɔme wonyo ta fla tsi kafla nu le do etona eyame vɔ enɔna sɔ ƒe nɔnɔme me ke ekpe ŋu ewo hlɔ̃mevia ekpe ŋu efia be edzedzem be edi keme ye ta ne wòva yi nenema edze si aɖe wɔ ge no edzo vi aɖe kekle ge ɖe ŋku dzi no ke le be wo ŋutɔ nanya be ye ɖu kɔ ke le tɔgbiwo ŋuteƒe ma be ŋuva yi ke wòkpɔdo dzesi le esɔdodo le aŋlɔdukɔ mea ewoe be dɔléle kpata eku kpata vavam tso tɔgbia ƒe ŋɔli ta yina be wòde se be ehlɔ̃vi aɖeke megaku esɔ le aŋlɔdukɔ me gake egbe Torgbui Akorsu mi be Africa believe ye va woe be aŋlɔvi dzidzi na yi gbeta ve de sɔ akɔ va aŋlɔdu me be yewoaza ɖo ta menye nu dame dzi wonyo menyo nu yi nye kɔkɔ ekɔe enu yi ke nye kɔkɔa ekɔe ame ya ma biɔ be vovototo ka ele dekɔnu kple subɔsubɔ dome akpe vovototo yi le dekɔnu kple subɔsubɔ domea dekɔnua ye nye avɔ ya mi da ɖe abɔ emi da avɔ ɖe abɔ avɔ ye mia subɔ ma alo mia avɔ subɔ miawoe le avɔ subɔ ta dekɔnu kple subɔsubɔ vovototo me le wo dome dzɔre yomiwo nye dzɔre yomiwo nye mama me gbɔna maxɔ miniti ɖeka be yi ɖe sewa gbɔ sewa nam just miniti ɖeka pɛpɛpɛ matrɔ gbɔ
kenye mumu oto mo va lo male pom oto mo va ese yi mi o mi no nye pom egba nya ha mele mi pom mi am ka tan la pom mi be mi jagba be mumu na va egba mi afo Samson agodoku nana mi 10 cedis kujo glikpo 20 Ghana cedis efo nes wola 21 cedis set gbadago na mi 20 cedis na makenya fo Samuel Sandro nana mi 11 cedis Obed Nyamishi Nanami 11 cedis Margaret Kutani 10 cedis ye na makenya amatefi agbenye fia 30 Ghana cedis asu soto mama hafi mada silenti wonu adwo ayi de eyi shitrere nchinya nyebe bia susu eto nyebe amara bere nunwe wunye ebe enunye wunye be oba agloba yi be manyo be nyonu wase opa godui alo opa pant de gota na onyiu ke opa soro pa wu opa view opa nu dodo de leke wo hele eyi shitre ntinya mia we kweko nyonu ika de soro a makpo mo ashe pa pint de gota yi asoro pa wu le totu atashi de gota kake nui le nyong soro to nwa ekwele nchu soro to ha yi pa pint makpo mo wono gota awoni be gbogbo makoma plona odo obe mio hudowola ugba gede wo cho po tron wo no dada me social media pre tv anu damaji onya yenye be bia susu eto afemi adwo yi shitre nti akpe Torgbui Akorsu no mama nyu nyata pa matomato ekwa we be marana be de be vodu de tv station be alo social media be no pe be vodu kokole shi ka tron wa ode mama ga banya bia na ro ke yi mama ga de yi be bia le social media efe manu nyu bada kwa kaka na jebe yehu ama unlo anya menya ba yi nye producer mo na ga na ba nyi choya na jebe yi demonemia kale mia Dumenyo ga mia no vi ka we na be rejoice gidiglo mana gba fie nyu tepesia tepe kenele eya chomia no medada ama prate gbo be yehu ama na tuchi na o no sia no na wa na daje mama eyi de anya relax afi na dua oh mada kpega manya glo na vi de shere ke mia pam la ga mia pa de kono ma ga kpang na mi o lai ko nya ma glo na o ma ko mia si fia ma de zumo Torgbui Akorsu na maka koklu kwa makpang na koklu na manyu wa koklu magere me dada te la koklu ko fu makpang na koklu la hey de maji mai de sample ala banye kle Shekina ofongo gba Kenya Torgbui hoda zameti evele amia gafia no tro de konwenti dagbe apele wo do pa jango KK house ya dagbe apele akachi le Magava hotel fidagbe apele achibuta agbozome Shekina Herbal Clinic per door papa kapojeshia yenye 0244941428 Badungo blova yiba na nyebe wana na unu ga mi ga kutuga mi Torgbui Kenya ngobanya Shekina Herbal Clinic alebe waga bublo agbana no mena mi na no lia mi mesena go bublo na be gbogbo mdoa gbogbo nkuyo kokpo ni eta zigiri na no jola agbe ma mi amoyo nka kumale mi so mi mesie gomo egba doctor mi do izona be na ga bublova yo yimedi ma dakpele wo yi hata okay beje ma bi obe na no ika mi mese gomo fefito ika mi no suku dema akobetole mi akwa primary school agere GSS agere university akobe mi akwa suku hati ado lea yevobe ole very bright intelligent like bananya kunu mu gakele suku mo de devoir be secondary school mi tole school for heyi nawa nenye be na ba dogo amamma efe ewu megbe pletoto a no hu vedu madu jenama na no li na du ko na ba na nyo mo na ba wa ba nya ga na nchu na ba wa ba ma gale die na ko do mo na va wa de ma wi tafi be no mo komi no sikidi agisi amanwi von keke pa lo pe ro me gro ba kram manti kwa ko ba amapa nu wona amapa me o do me va gbele ro kuma bi gado le gbogbo mo nya pa gan to gbogbo mo nya pa gan to ke mi apote be yara amedelia ejedo wo goma nusi anu je goma nwi apobe amo je opo nkosese goma zirekato kwa apobe nusi anu va toto na ma adoli nya ta fa tomato le nwi a omula akpodo ya won mi le fia le 1984 Shekina Herbal Clinic jagoma nende masata mama nchi wona manya tamoa no ngomba vai no ngolo doma ba ho ba enyan ko sa fia manya gbore aha ta adoli ya manya wo wala doma omula akweve troto makove nan bubu wo me allo
amewo ŋuti wokpekpem ɖe wo dometɔ ɖewo be tretoma. Enu yo ƒomevi amenya be aro yia wo be nenye be wodzɔ la ama ƒe dadome gble edada sese na leke wotsɔ hele Shekina dɔwɔƒe. Shekina edze be ama nava le ama 21 days ŋkeke blaeve-vɔ-ɖekɛ. No le ama 21 ŋkeke blaeve-vɔ-ɖekɛ ale adzale kple tɔmawo. Fifi afi yi wòle edze be míakpɔ teƒea gbɔ nɛ. Aƒe fi wòle fi wòdɔ le míakpɔ teƒea gbɔ nɛ koa eva nyo na. Amatsi lele ma gblɔm ne le ame aɖe yi ke nye kristotɔ ato le amatsi ma. O kristotɔ le na ama paa. Wole na ama le Biblia me. Ama wole na ama. Míagbɔa míwuna lã ɖeke ɖe ama dzi o. Míwuna xe ɖeke ɖe ama dzi o. Míkɔna ha ɖeke ɖe ama dzi o. Ama ko le gena la wɔ tutu ŋuti. Ama gbewo lia wowɔ ŋudo vovovo keŋ. Atsi ya gɔme mi le afia godzi kura eƒe gbɔgbɔmeŋuwɔƒe li. Eƒe gbɔgbɔmenuwɔƒewo li. Meda ko menya gblɔm nye Shekina dɔwɔƒea ƒe ŋgɔgba ye magblɔ ƒe kaƒodzi si nye 0244 eya nye nu yi ke hiã wòle bena ale la si nye 0244941428 0244941428. Ame aɖe lia graduate wònye. Dɔwɔƒe sia dɔwɔƒe yi ke wòyia wonyane.